Haka jinyolat bani keren banuba BA tiula ubadeu in charge jongga jakale quarantine ha CTI kabadon ha khat armer ha bernihat. Ulapan pau banadu balasdang banbu ya kene kajaka banle quarantine hadu menta kajing penbiang jongo sorkar ya kajing don kam kalong kebayaj bej bat kam don kajing deko kumba kalong hadu menta. Kibriu kibishong quarantine ha kate kajakaru kalong kebabiang bat kalong kebasyngany na kementa jongki nadu kajakatia kajakashong bat kabam kadi iru kumju. Kumbalayo jeng tip no ba tiula kiladon hadu sau pu arngut kibalawan bansa quarantine hangtei bat hadu menta live arngut lapha no iki banli phai chalaying bat menta kidon kumba shipawngut kibahap bansyong quarantine kentup yaiwe kelung. Rekod nalu kagum ka rekod bijongi kata nadu ka arterik benai basau ajar atho baru khai ki ba la don hang ni ha quarantine jongi ki dan sa pu arngut te live ar na plan juki la apply hadu menta bat menta ki don shipawngut baru khai kentup yaiwe kelung te nakaliang jing is ki pau ya ka jing sungburom ya gani ka sois baratim kaptam galawan ban ikhya ban pun khoi ikini ki kamera ki jongi nang ba ngila ban bu ya kini ki brio pat bakma ki bawan hakini kita ka te ka nakaliang ki doktor hang ni ru kilaya tristom ban pej ban sumare gini ki badan quarantine kila ai kita wai ki jongi hatu por ko biang nang ta bagi don hang ni we doktor i bagi anu ki ni nurse bagi rap pan pe ya jumpa ya bagi ya kakoi takia jo ki ni ki breed badan hang ni hadu mentahi im pechim yo ka nonu ko kies ka ba log positif hadu mentah bagi dokumen sibon ba yo kum ki ni ki hadu mentah ngidang dan hakni kap kum kadi ini kerban bana ni seman ngin minum yo hi kini ki ya ki brio ke sik balang positif nam kini ka jala ni kalong ka balai na kini yang di pang COVID-19 अभी हम 4 तारीख को आया है हमें। तो कितना दिन हो गया? अभी 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को खाना पीना अच्छा से मिलता है? अच्छा दिया है और सही टाइम में खाना मिलता सही है? टाइम में खाना देता है। मॉर्निंग 8 बजे आपको नाश्ता देता है और दोपहर में खाना देता है, रात को भी खाना देता है, शाम को चाय देता है, मीट मछली भी देता है, अंडा भी देता है, सब कुछ ठीक है। और गुड नाइट वगैरह भी देता है, कोलगेट ब्रश साबुन सब कुछ देता है, अच्छा है देखिए। आप कहाँ का रहने वाला है? हम राजा बागान रहने वाला इधर में काम करता है, लेकिन लॉकडाउन में घर गया था और 24 मार्च तो इधर स्टार्ट किया कंपनी, इसलिए बुलाया तो आया तो दोस्त लोग दौड़ गया ना, तो इसलिए गावपुरा और बोलनी ऐसी सर बोला कि क्वारंटाइन होके आओ तो ठीक रहेगा। हम भी बोला चलो ठीक है, लेकिन इधर अच्छा है।